Pozdrav svima, dobrodošli u moju kuhinju i na moj kanal. Danas ćemo raditi jednu bijelu čorbu. Radi se sa jogurtom i mentom. Treba će nam još brašno, bijeli luk, mlijeko, ulje, soli malo i ovi rezanci za čorbicu. Ovdje ima mentu, ali sam uzela onu iz čaja. Znači ne može se naći ovako sitna, nego iz čaja da uzmete. I ništa to ne smeta, to je super. Tako se i radi ova čorbica. Ja sam rekla da će nam trebati sasvim malo pola kaškice crvene paprike, njevene. I treba će nam 1 litar vode. Sad da krenemo sa receptom. Lijepo ćemo staviti ulja, 2-3 kaške, onako da prekrije dno. Dok se ulje zagrijava, mi ćemo ovdje u ovaj čvrsti jogurt dodati ovo mlijeko, 1 čaša 200 ml i dodat ćemo ovaj sitno isjeckani bijeli luk. Ja sam sitno isjeckala, vi možete kroz onu spravicu ga još da bude baš najbolje ako imate u prahu. To ćemo ovako, mjere ću vam napisati u opisu videa, to ćemo izmiješati ovako i ostavit ćemo sa strane. Evo sad kad se ulje zagrijalo, dodajemo ovdje brašno i to ćemo lijepo brašno da se onako uprži baš fino, kao za zapršku. Sad kad se brašno ovako malo upržilo, dodajemo unutra litar vode. Možete i više malo vode dodati. Litar i plus 1 čašu. Tako. Sad ćemo to lijepo poklopiti i pustiti da zavrije. Sad kad je ovako zakuhalo, posolit ćemo, po želji solite. 1 kaškica, 2, koliko želite. I stavljam ove rezance za supu juhu. To ćemo pustiti lijepo da se skuha 5-10 minuta. Evo sad nakon 5-6 minuta kad su se skuhali, ovi tanki su kod mene. Sada uzimam ovaj jogurt, bijeli luk i mlijeko. Dodat ću samo unutra malo ove čorbice. Ovako. Nemam onaj susak, pa moram ovako. Mislim imam, ne mogu ga dohvatiti sada. Promiješat ćemo lijepo. I sasut ćemo ovdje juhicu. Stalno miješajući. Ova juhica je super, vidjet ćete jogurt kako fino i menta ova baš osvježi. Ja sam je jela. Sada šta radim? Samo malo ove crvene paprike, da ne bi bilo ono baš crvena, pošto se zove bijela. Pola kaškice. I stavljamo ovu mentu. Ja sam ovdje stavila 2 kesice menti. Promiješat ćemo i pustiti da još jednom baci onaj ključ i to je to. Vi možete, ja sam stavljala ulje, vi možete staviti maslac ili pola ulje, pola maslac. Sad ćemo pustiti samo da zavri i to je to. Evo dragi moji, juhica je gotova. Tak su srkali juhicu da se ču na ulicu. Super je, vi možete ovu juhu praviti sa rižom, ona inače se pravi sa rižom, ali sam ja uzela neku malo bržu varijantu. Sipat ćemo u zdjelicu.
Ja sam probala, odlična je menta, jogurt, bijeli luk. Možda će vam zvučati malo neobično, ovi svi sastojci, ali vjerujte kad probate, oduševit ćete se. Ostavila sam malo menti za od gore. Ovako. I što više mente, ja sam stavila 2 kese, možda sam trebala i 3, još bolja je. Eto, sastojke ću vam napisati u opisu videa. Toliko za danas od mene. Ako vam se svidio recept, video, vi udarite jedan lajkić, prijavite se na moj kanal. Do sljedećeg videa puno pozdrava. Ćao, čao.